Moj će zadatak biti da ukažem na pravni aspekt očuvanja i zaštite bosanskog jezika, naravno sa prijedlozima mjera koje bi trebalo učiniti, a upravo nam pored svih onoga dijapazona mjera od naučno-istraživačkog, lektorskog, jezičkog i tako dalje, pravo ima šanse da na neki način najefektivnije ispravi određene krive drine u vezi sa negiranjem i nepoštivanjem bosanskog jezika. Pravo jezičke slobode i jezička prava su utkane u same osnove čitavih pravnih sistema, a posebno ljudskih sloboda i prava. Polazi se od toga što je naglašeno još u Američkoj deklaraciji o nezavisnosti i deklaraciji o pravima čovjeka i građanima, da se svaki čovjek rađa slobodan i jednak u pravima i da iz toga proizilazi u stvari da se mora apsolutno poštovati identitet kako pojedinca, tako i naroda koji se služe određenim jezikom i koji mogu da izraze svoj identitet u tom pogledu. Treba naglasiti da su vrijednosti o kojem sam govorio zapravo već uveliko prisutne u međunarodnom pravu. Da međunarodno pravo garantuje na odgovarajući način poštovanje prava svakog čovjeka da slobodno bira svoj jezik, da se slobodno izražava na svom jeziku, ali i pravo svakog naroda, etničke grupe ili bilo kakve jezičke zajednice da se ravnopravno sa drugim zajednicama koristi svojim jezikom. U međunarodnom pravu, u svim temeljnim dokumentima međunarodnog prava zabranjuje se bilo kakva diskriminacija po različitim ličnim svojstvima, uključujući i po svojstvu korištenja i služenja jezikom koji se koristi. Međunarodno pravo, dakle, isključuje mogućnost diskriminacije u tom pogledu i istovremeno se trudi kroz različite konvencije da zaštiti manjinske i regionalne jezike koji su u opasnosti nestajanja i koji su pred opasnošću, s druge strane, getoizacije. Zato postoje relevantne međunarodne dokumenti koji daju čitav spektar instrumenata kojima će se zaštititi manjinski jezici kako se ne bi utopili u većinski jezik zajednice u kojoj žive. Sa tog stanovišta dozvolite mi da ukratko ukažem na činjenicu da je bosanski jezik i pored svih ovih osporavanja i svih ovih teškoća s kojima se suočava, ipak danas etabliran u pozitivno međunarodno pravo. Da međunarodno pravo uvažava bosanski jezik i da računa na njegovo korištenje u međunarodnom pravu. Navešću vam samo nekoliko primjera. Prije svega, Vašingtonski sporazum kojim je uspostavljena federacija, koji je jedan međunarodni ugovor koji je rađen pod tako da kažem, superficijom Sjedinjenih Američkih Država, ali koga su potpisali predsjednik Republike Bosne i Hercegovine i predsjednik Republike Hrvatske. Sva 4 dokumenta koja su sastavni dio Vašingtonskog sporazuma, kako tamo izričito piše, napisane su na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Što je još važnije, Dejtonski mirovni sporazum, koji, kao što vam je poznato, sastoji se od opšteg okvirnog sporazuma za mir i 11 aneksa koji su sastavni dio tog opšteg okvirnog sporazuma. U članu 11 toga opšteg okvirnog sporazuma je naglašeno da je sporazum zaključen na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i da su sve varijante jednako vjerodostojne. A podsjetimo se, potpisnici Dejtonskog sporazuma su Republika Bosna i Hercegovina, tadašnja Savezna Republika Jugoslavija i Republika Hrvatska, a garanti toga sporazuma su sve svjetske sile koje su bile relevantne u tom periodu. Iz toga jasno proizilazi da
da su i svi aneksi Dejtonskog sporazuma na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Prema tome, ako u Ustavu Bosne i Hercegovine izričito ne piše koji je službeni jezik u Bosni i Hercegovini, jasno proizilazi iz ove načelne odredbe okvirnog sporazuma. Utoliko malo čudi činjenica da Ustavni sud Bosne i Hercegovine, koji sam tvrdi da jednaku pravnu snagu imaju svi aneksi i opšti okvirni sporazum, u svojim pravilima, dakle temeljnom unutrašnjem dokumentu, izbjegava da upotrebi pojam bosanski, hrvatski i srpski, nego govori da je u službenoj upotrebi jezici konstitutivnih naroda. Mislim da sa ovog mjesta treba na neki način uputiti zahtjev tom Ustavnom sudu, neka izvoli primijeniti odredbu Dejtonskog sporazuma i da se ponaša u skladu sa tim sporazumom, da nominira bosanski, hrvatski i srpski jezik. Zanimljivo je da na nivou Bosne i Hercegovine uglavnom imamo dosta, bar u normativnom smislu, imamo dosta korektan odnos prema korištenju bosanskog jezika. Podsjećam vas da je poslovnik o radu i predstavničkog doma i Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izričito propisao da će se u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine ravnopravno koristiti bosanski, hrvatski i srpski jezik. Malo prije profesor Halilović ukazao i na činjenicu da je tako rješenje napravljeno i u distriktu Brčko, kao i u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Nažalost, u Ustavu Republike Srpske se izbjegava upotreba pojma bosanski jezik i pokušavaju se nametnuti neki eufemizmi koji su, po mom mišljenju, u stvari derivati jednog ideološkog koncepta koji u svojoj osnovi ima negiranje ravnopravnosti bošnjačkog naroda i negiranje postojanja svih bitnih obilježja koji karakterišu jednu formiranu naciju, a to je odgovarajući jezik kojim se ta nacija služi. Ali što je još važnije, na osnovu te nejasne ustavne odredbe iz Republike Srpske donesen je u Republici Srpskoj zakon o korištenju i upotrebi službenih jezika u Republici Srpskoj i u tom zakonu je naloženo da se u svim institucijama javne vlasti, u svim obrazovnim institucijama, u medijima, u javnom diskursu ima koristiti naziv koji je naveden u Ustavu Republike Srpske. Dakle, pokušava se jednim pravnim nasiljem da se nameće nešto što je neprirodno, što je neprihvatljivo za najbrojniji narod u Bosni i Hercegovini i što u stvari govori o jednom ideološkom konceptu na kojem se počivao ratna dejstva, koji se pokušava i mirnodopskim sredstvima da ostvari. Zbog toga mislim da bi u aktivnostima za daljoj afirmaciji bosanskog jezika u cjelokupnom društvu trebalo učiniti nekoliko pravnih mjera koje bi, po mom mišljenju, mogle dati efektne rezultate, pa čak i onda kada se odluke sudova ne poštuju, a nažalost pojava je kod nas da se vrlo često ne poštuju odluke sudova, to ostaje trajno zapisano i cjelokupna javnost, relevantna javnost, stručna javnost drži do presuda i međunarodna javnost jako drži do tih presuda. Prema tome, vrlo je važno izboriti te presude, pa se onda na njih pozivati i stražiti neprekidno da se one realiziraju. Zato bi trebalo da ovlašteni predlagači, naročito oni koji se služe bosanskim jezikom, da bez odlaganja pred nadležnim ustavnim sudovima, ali i pred redovnim sudovima, pokrenu postupke u svim onim slučajevima kada se negira pravo upotrebe bosanskog jezika,
pozivajući se na temeljnu odrednicu Dejtonskog sporazuma koju moraju svi poštovati, da je on u autentičnom tekstu obavezujući i na bosanskom jeziku i da to treba konsekventno provesti. Zatim bi trebalo insistirati na tome da se svi postojeći ustavi u Bosni i Hercegovini, a znate da ih imamo 13, uključujući statut Brčkog distrikta, da se rediguju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, da se usvoje i da se u tom obliku primjenjuju u praksi. Zatim, što je po mom mišljenju vrlo važno, u Bosni i Hercegovini je donesen zakon o zabrani diskriminacije koji uključuje mogućnost da se podižu i individualne i kolektivne tužbe za slučaj da dođe do pojave diskriminacije. Mislim da bi nacionalne institucije Bošnjaka, pa uključujući islamsku zajednicu, trebale razmotriti podizanje kolektivnih tužbi kod nadležnih sudova za slučaj negiranja bosanskog jezika, na primjer kod školskih svjedočanstava, knjižica i na drugi način. Također bi trebalo zahtijevati od visokog predstavnika, koji je najviši autoritet u interpretaciji Dejtonskog sporazuma, da preduzme direktne aktivnosti i da iz pravnog poretka uklanja propise koje negiraju postojanje bosanskog jezika. Ali usput da kažem, malo prije kolega Halilović pomenuo amandmane iz 2002. godine na entitetske ustave koje je nametnuo tadašnji visoki predstavnik Pedi Ešdaun. Ali, nažalost, on je bio tada prilično nekorektan u nametanju rješenja u pogledu upotrebe službenih jezika. Pa je u Federaciji nametnuo amandman sa bosanskim, hrvatskim i srpskim jezikom, a u Republici Srpskoj onu formulaciju o korištenju službenih jezika bošnjačkog, srpskog i hrvatskog naroda. Dakle, i visoki predstavnik, pa preko njega i međunarodna zajednica snosi dio odgovornosti za ovakvu situaciju koja je nastala u Bosni i Hercegovini. I na kraju postoji mogućnost individualnih tužbi svakog pojedinca da traži da mu se omogući korištenje bosanskog jezika u svim ispravama, u svim jezičkim komunikacijama. Očekivano, sudovi u Republici Srpskoj će odbijati takve zahtjeve, ali kada se iscrpe sva pravna sredstva u zemlji, treba ići na Europski sud za ljudska prava, koji će van svake sumnje, koristeći Dejtonski mirovni sporazum i međunarodne standarde o kojima sam na početku govorio, u svakom slučaju dosuđivati ne samo materijalnu naknadu, nego i dosuđivati pravo da ne bude diskriminiran u korištenju svog bosanskog jezika. Mislim da je također bilo bi vrlo značajno da državni organi uspostave jednu regulatornu agenciju koja bi, koristeći se znanjima stručnjaka koji se bave lingvistikom, da se utvrde sa državne pozicije, da se utvrde standardi, uključujući bosanski jezik, kako bi se to i po sili prava primjenjivalo u svim institucijama javne vlasti, u školama i u drugim institucijama. Hvala.